الله عليك يا حبيب الله. Peygamber Sevdaları Vakfı, Allah Resulü'nün hayatının öğrenilmesi, toplumumuzun hayatına hakim olması için her yaştan yüz binlerce insanın katıldığı siyer sınavları, salavat seferberliğiyle milyarlarca salavatının okunması, Yasin-i Şerif ve İhlas suresi ve benzeri muhtelif surelerinin okunması, şiir, makale yarışmaları, ayrıca Allah Resulü'nün ashabının anma ve anlama etkinlikleri düzenlemekte. Bu yılda inşallah siyer sınavı ve salavat seferberliği ile başlayan Allah Resulü'nü anma ve anlamaya dayalı etkinlik süreci ülkemizin dört bir yanında ve birçok Avrupa ülkesinde devam ediyor. Bu yıl salavat seferberliği kapsamında milyonlarca salavat-ı şerife, on binlerce kelime-i tevhid, binlerce İhlas suresi, binlerce Yasin-i Şerif ve yüzlerce Hatm-ı Şerif okundu ve bugün bu etkinlikler kapsamında ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed Mustafa temalı Mevlid-i Nebi etkinliğini düzenliyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Mevlid-i Şerif okunacak. İlahi ve ezgilerle sanatçı kardeşlerimiz bizlerle olacaklar. Günün anlam ve önemine yönelik Kürtçe ve Türkçe konuşmaları için çok değerli hocalarımız bizlerle olacaklar. Ve birlikte dua ettikten sonra bir davet ile inşallah programımızı nihayete erdireceğiz. Şimdi kalpleri titreten en güzel kelam ve insanlığın kurtuluşu için yol gösterici olan Kur'an-ı Kerim tilaveti için Nurullah hocamıza mikrofonu arz ediyorum. Buyurun efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بالنام خدای رحمان و رحیم بیجمار حمد و ثنای قلب و جان امددش بوی خالق کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاک و عظمان بحر و بر رازق جمله هین رحد بر ام تمام آنین وجود بقدرته جن و انسان وی به اسم رحمته نعمت آخوش ام کرن کو مسلمان هم محمد سرسر مکر شبان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چون ناصرات المستقیم ای خدای بشری کو به مکان تو به ایمان نهلی تو زبان
همه تا هبن کو ام بجین یک دم یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهل پر وفا تابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبره تا آخرته طاهرین ام نف جنان و جنته ام ج عشقا جان و دل با خوش کلام هر ببیجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله مصطفى خدي نسب کی عالیه اوج آل مالکی پر اصلیه نو کسین قوم جهان ملک عرب کس نبوک وی خدی آلی نسب لو کو او پیغمبر راست و امین هات جنس لا دوست رب العالمین او چه خوش باو چه خوش جد شریف بس کو ابراهیم خلیل او حنیف باو کال انبیای پر عزیز صاحب جین و جیانک پر تمیز هم جنس لا اسماعیل جان حلیم رونیا جعو خلیل پر کریم او زبیه جان فدای زردم خادم بیتا رحیم و زمزم بوی اجداد محمد نف دیار خدمت کعبه جوی ما یادیار لو قريشين في جزيرة في زمان بون خدي رومة وقدر ونشان نور أحمد تاج آدم بربجر هات بشتا سلسلك فرخاس ومير بابو قالي وي أذن باختلاف توب قنجي ناس تبون وباك وصاف كونوا را أحمد جعدنا نهات خوار کتیه پشتا مد و پاشه چون نزار مدرو الیاس مدرکت پشتیوان تی خزیمه دورت پشتا کنان ندرو مالک فحر و غالب او شرف هر یکی داخل خیزیر و صدف او امانت هات جوان دست لعی کعب و مره هم کلاب و هم قسی جو قسی نازل بو سر عبدالمناف دور هاشم گرتی نور شفاف هات عبدالمطلب دور را گران تا کچو جمع عبدالله نور جان هات دنیا او جوين اسلا تميز او رسول كل هر عالم عزيز امج عشق جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله إن شاء الله الرحمن بريز وبحرمات أمتبه برا صلوات سر حبيبي ربي عز وجل إن شاء الله عيدا وججنا لعالم دايروز الصلاة عليك والسلام عليك هات دنيا مصطفى لو صد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك صد بيروز
رزوای مزگین هاد ای برا الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هاد خاتم پیغمبرا الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات یار یاران صد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات قاعد و رزان دوست الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات مرشد مؤمنا الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات قنج انسان و جنا الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هاد بخشوان باغ دین الصلاة عليك والسلام عليك لاله و نسرین و نرگز بو نهشین الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هاد خورشید عرض و سما الصلاة عليك والسلام عليك هاد طبیب و ملهما درد و خما الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات او شفیع محشره الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات خودی حوض کوثره الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات نبی اسلام و حنیف الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات صاحب آلا شریف الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هاد خودی قرآن کریم الصلاة عليك والسلام عليك هات رزان صراط المستقيم الصلاة عليك والسلام عليك سر خیر به او بهار و او نیروز الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز و صد پیروز و صد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك السلام عليك على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير تكبير تكبير
Rezaneli peşyameye evindari peygamberin Rezaneli peşyameye evindari peygamberin Evindarın evindarın evindari Muhammed'in Evindarın evindarın evindari peygamberin Evindarın evindarın evindari Muhammed'in Evindarın evindarın evindari peygamberin Tekbir! Gecelerin sabahıdır, gönüllerin felahıdır Günlerin seyrangahıdır, peygambere sevdalıyız Aşk ateşi yanar durur, aşkı sinemizden vurur Onsuz gülistanlar kurur, peygambere sevdalıyız Onsuz gülistanlar kurur, peygambere sevdalıyız Sevdalıyız, sevdalıyız, Muhammed'e sevdalıyız Sevdalıyız, sevdalıyız, peygamber sevdalısıyız Sevdalıyız, sevdalıyız, Muhammed'e sevdalıyız Sevdalıyız, sevdalıyız, peygamber sevdalısıyız Tekbir! Tekbir! Muhammed Seyyidi Alem Muhammed Eftedi Alem Muhammed Eşrefi Alem Muhammed Ekremi Alem Muhammed Seyyidi Alem Muhammed Eftedi Alem Muhammed Eşrefi Alem Muhammed Ekremi Alem Şahi Şahani Muhammed Cani Canani Muhammed Murat Avani Muhammed Sabra Kalbani Şahi Şahani Muhammed Cani Canani Muhammed Murat Avani Muhammed Sabra Kalbani Sabra Kalbani Tekbir! Muhammed be emri Kur'an Muhammed her dike ferman Muhammed alem jire hayran Muhammed emjire kurban Muhammed be emri Kur'an Muhammed her dike ferman Muhammed alem jire hayran Muhammed emjire kurban Rastu emini Muhammed ümmet habibi Muhammed Müfti şirini Muhammed Tuğam Rabbini Rastu emini Muhammed ümmet habibi Muhammed Müfti şirini Muhammed Tuğam Rabbini Tuğam Rabbini Tekbir! Tekbir! Tekbir!
sahibi tacı Muhammed, hediye miracı Muhammed, meray ilacı Muhammed, nuru sertacı Muhammed, sahibi tacı Muhammed, hediye miracı Muhammed, meray ilacı Muhammed, nuru sertacı. Nebi ve peygamber Muhammed, Habibu server Muhammed, mürşidi ekber Muhammed, rezanu rehber. Nebi ve peygamber Muhammed, Habibu server Muhammed, mürşidi ekber Muhammed, rezanu rehber, rezanu rehber. Belirdi ufuklarda nişanesi güneş, yükseldi enginlerde ala İslam ses. Belirdi ufuklarda nişanesi güneş, yükseldi enginlerde ala İslam ses. Zalimlerin tahttan zelince teker teker, kalmadı zulümattan ne bir bizle hilesi. Zalimlerin tahttan zelince teker teker, kalmadı zulümattan ne bir bizle birisi. Tekbir, Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl. Tekbir, Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl. Yeşil bütün umutlar, aşka açılır güller, aşılacak tüm yollar. Yeni bir murayebe yeşil bütün umutlar, aşka açılır güller, aşılacak tüm yollar. Kalktı kölelik cefa, girdi huzur ve sefa, gün oldu Müslümana bu Muhammed verince. Kalktı kölelik cefa, girdi huzur ve sefa, gün oldu Müslümana bu Muhammed verince. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl nefer. Tekbir! Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl nefer. Tekbir!
عليك الصلاة عليك الصلاة عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسر پیغمبر عدالت صلوات، لسر پیغمبر حرية وآزادية صلوات. أتوازم طب صلوات أبدن دنگي خو بلندكن. سر پیغمبر انسانیت صلوات، سر پیغمبر خدا پیغمبر رحمت صلوات، سر پیغمبر اخلاق قنج و حق و عدالت صلوات. ونتبدأ بخيراتنا ونسر شعبي مرهاتنا خدي خيرا ومزنك مكافاتا ومزنك كون هاتن و حجه کرنا خواج وی پیغمبر خدا را، پیغمبر رب کائنات را و نشان دا. اویا انشاء الله لبا خودی و جوارا ببا شاهدی کووای ونحش پیغمبر خدا جل جلاله دکین دوی روژا سرماده دوی البروی سقمهانه ونهاتن والویدی جویان و اف ازیتهانه دا برچاوی خواه جبر في ونتبدا بخير هاتنا. اف روج روجك بيروزا روجا ميا چونكو روجا هاتنا پیغمبر ميا صلى الله عليه وسلم. پیغمبر هاني رهبر انسانيتي لورا انسان مخلوق خدانا. اف پیغمبر جي پیغمبر خدايا خدا جل جلاله اف پیغمبر هاجمر رهبر شان دیه. هر کس خو رهبر کار اعلان بکه، اما عسل اوک و رب کائنات رهبر اعلان بکه. جبروي اف محمد صلى الله عليه وسلم رب کائنات ويجمرج تمام انسانيت رهبر اعلان کریه. اف پیغمبر برجی که خودی واشاندی او جی رهبر بون. هر یک جوان رهبر قوم خوتنی بون، اما محمد صلی الله علیه وسلم کو پیغمبر پاشیه خودی تعالی ویش تمام انسانیت را رهبر اعلان کریه. جبر وی تمام انسانا انس و جن تف ملائکه تمام کائنات مجبور ایمان بی پیغمبر هانی بینه. لورا رب کائنات وی رهبر اعلان کریه، پیغمبر اعلان کریه، سروک و مظن اعلان کریش کائنات را. خدا قرآن ده بیان کریه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. متج عالم را رحمت شاندیه. انسان رحمت بخوازه، انسان عدالت بخوازه، انسان حقیه بخوازه، انسان بسرکتنی بخوازه، انسان آزادی درکتنا جبن ظلم و حقارت تعدی بخوازه. خود تعالی اف پیغمبر جیر اعلان کریه کو بدا پیوی پیغمبر هانه. ام ازي چند حقيقة جوارا بيجم وان حقيقة هاني ام جبير نكن ام بين نبير اخوة الحمد لله باوريا مبوان حقيقة هيا جلو ما ام لفيدي جفيانا اما انسان جانا غافل دبا ام جوان چند حقيقتها غافل نبن. يك جوان حقيقة ابا ام بريت نبون ربي كائنات ام خلقان دنجدي عمره چاوا خود امجدیاما خلقان دنمی روجا کی بمرن هنا آخرتي. خود تعالى جل جلاله حياة كريه دمرحلة حياتي هنا. مرحلة جي مرحلة امتحانية، مرحلة ددوان، مرحلة مكافات وجزايا. اف حياتا مي دنياك وخدا دايما فيقام لفي دنياها دجي
اف مرحلة امتحانية ربي كائنات ام آنين في عالمها في دنياها ربي كائنات مبقلك تشتا امتحانتك خالق كائنات جمرة دينك شاندية بواسطة انبياء اخوة جمرة دين خوي باشي اسلام شاندية بواسطة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اف دين هانكي هم جمرة امتحان كامل بي دين خدي هرن يامي نچن كم البي دين ربي كائنات هرن امي في امتحانا خوي في دنياها قازانشكن كما اف امتحان قازانشكر ام دريه قبريره ضرباسي اخرتي بون امي ملائكت و بمراسم ورنا بيشياما ما ببنا جنتا خدا جي ابديتي امي ابدي جنتا خدي دلقوري دلي خو كيف اخو بيزور وزحمتي امي بجي ابدي دي الور مرنتنا حياة جنتي القوري دلي انسانه انسان شبق هذا الجنة هي ربي كائنات قوتي وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين تشتيد لي انسان بخواز حياتك وصل جنة هي تشتيد شعبي انسان جي زوقي بسطين الجنة هي وقتا خدي محافظك ام في لبي ديني خدي نچن لبي حكم احكام الشريعة ربي خو نچن ام ندنا پای وی پیغمبری کو خودی ویجمارا ارنک و اسوه نشان دایه ام لپای پیغمبری خو نچن ام وی امتحان ونداکن کو ام وی امتحان ونداکن خودی محافظه کم دریه قبریره می دیسا درباسی آخرتی ببن اما وی ملائکت عذاب زبانی وی ورن پیشیامه زنجیره بخنستوی و مبکشین عذاب خودی مبکشین جهنمی جبر في حقيقتها اف حقيقتك صد بيستو 4000 پیغمبر بيان كريه قرآن معجزة البيان في حقيقة بيجا اف نجيروكو حكاينا قرآن معجزة كلامي خديه خدي قوتيه ونباور ناكن اف قرآن كلامي من كتابك وكوي بدا تمام انسو جنالها بجفن بدا كتابك وكفي كتابي تشيكن اگر نکربن کتاب کو سا چیکن برا سوره کش سوره في قرآن چیکن 1400 ساله افقص فيلوزوفي دنیای عالم و زانای دنیای نکارن سوره کی وک سوره قرآن چیکن اف دلیلك اف قرآن كلام ربي كائناتيه جبروي تشتيت في قرآن ده تفحق راستن جبروي خدي تعالى جل جلاله في قرآن هذا بيان كريا قلت يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما إنس جن جبو عبادتي خو خلقاندنا خدي تعالى أم جبو عبادتي خو خلقاندنا عبادتي خدي تشيا عبادتي خدي جل جلاله أبا شت حياة إنسان ذهبا حقي هر تشتكي ده امرك خدي هي خدات حقي هر تشتكي ده امرك شانديه وقتا ام حياتا خلقوري امري خدي باجون لقوري شريعتا خدي نظاما خدي قانوني خدي حكمي خدي ام حياتا خل في دنياها حتى نفسا خوي باشي امي في امتحان كاركن هم امي الدنيا خو مسعود بن امي كيف خوش بن امي دلشاد بن دردو كل سر منامين الظالم نكار الظلم المبكن نكار مسلط ببن لسرما افقص حالي مي بريشان كو ايرو ظالم ديكتاتور كافر خراب نقنش ايرو تعدو ازيتي الدنما افقا دلو كل ايش افقا نخوشيكو ايرو دناف مدى هنا تف سببي وي افج بركو ام لبر ام لبي حكم ربي خناچن سبب ابا اگر ام لبقوري كو رجتا ربي مجمرا نفيساندي حكم ربي مجمرا نفيساندي ام لبي وي حياتا خو عياركن لبي وي هرن اف دنيا هانيكي وي ببا جنة وقليستان اما اف الظلم تعدي ايرو الدنيا هنا
تف سببكو إنسان لبي حكمي ربي خناچن چونكو نافكي خدي عادلة حكمي عدالتي حكمي خديه أوجي خدا أف حكمي خوا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم جمار الشان دي في حكم معنى كلمة إسلامي كلمة كمرف بي مسلمان دبا لا إله إلا الله محمد رسول الله معناوي أبا جغيري خدا أم تحاكما تمزنا تربا تإلها تمعبودا أم قبولناكن جربي جغيري خدا جل جلاله چونكو ايكو كائنات خلقان دي أوا ايكو ام خلقان دنا نانو آبي ما رزقي ما هرتشتي ما أوددا ما تمامي ذره وداماري وجودا ما تب أمري وي دافيجن هرتشتي ما دستي وي دي ام دو دنيا خدجي محتاجي في ربي كائناتنا ام دو آخرتا خدجي محتاجي وينا جبروي ام جغيري حكمي وي بيفا تحكما قبول ناكن ام بدفي خو شاهدي ددن بزماني خو بقلبي خو شاهدي ددن ام دبيجن اشهد ان لا اله الا الله جغيري ربي كائناتي بفم تإلها تربى تخالق ام قبول ناكن كلمات دوا محمد رسول الله محمد رسولي خديه امر نهي خدي عدالتا خوا ديني خوا حقيا خوا ريا خلاصيا ما بواسطة محمد جمرة بيان كريا دائما خدا اوش خورا كريا الچي كريا قاصد كريا رسول خدي تعالى او سوزجي خدي اوه ايكل سرنا في خدي خبر دا محمد صلى الله عليه وسلم خدا او تعيين كريا كل سرنا في خبر دا جبروي قركم حكم ربي خوش محمد بعلم عليه الصلاة والسلام ام قرآنك خدي بواسطة محمد شان دي قرم وي قرآني بخوينن ريا حق وعدالتي اوه انسان بخواز جبن ظلمي خلاص ببا قرك انسان لبيك وي كتابك خدي بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم جمرة شان دي قرأ إنسان وي كتابي بخوينا حياته خلقوري وي عيارك قرأ أم حياته بيغمبري خو بخوينن أم حياته بيغمبري خو نخوينن أم ريا خلاصية بدست ناخن خدا أو أرنك جمرة نيشان داية موديل أرنك جمرة أوى أسوة أوى خديت قرآن ده بيان كليه ولكم في رسول الله أسوة حسنة جورت پیغمبری خودی ده ارنکا خوش ان قنج محمد عليه الصلاة والسلام حياتا خونگوری و عیار کن اونش تمام درد و کلی دنیا و آخرت خلاص بن جبر في گرم حياتا پیغمبری خو بخوینن گر سنتا وی ام بخوینن ام تحقیب بکن حياتا خونگوری و عیار کن هنگی امیل دنیای جبگیجنا مرادا خو چه درد و کلی مهنوی رابن همه بگیجنا مراد آخوا لآخرت جی همه بگیجنا مراد آخوا همش عذاب خودی خلاص بن همه بکمن جنتا ربی خود ابدی ابدی دناف صفا انسانی قنج و باشده جبروی اگر امحش پیغمبری امحش ربی خود کن گرم لپی پیغمبری خدا هرن خدي قوتيه ولكم خدي قوتيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله أجر ونحش خدي دكين لبي محمد عليه الصلاة والسلام هنجي وخديجي حجوا بك كو أم بيجن أم حش خدي دكين أم لبي محمد نكن حياته خلقوري حياته وعيار نكن ويشخورا نكن مظن رهبان أم لبي كافرة ظالمة خرابة نياري خدي وبيغمبري خدي نياري إنسانيتي أم هرم بدنا بيوا أم نل دنيا دقيجنا هدف أخو مراد أخو نل آخرتي أم دقيجنا هدف أخو مراد أخو أمي الدنيا يجي ونداكن دائمي وظالم وكافر وخراب وديكتاتور ما بع وما بخابينن وما استعمال بكن شورج ظلم خورج كفر خورج دنيا خورج منفعة خورج أمي دائمي قربان بن أمي دائم بزا كيري بن أما وي ظالم وكافر جوان جوي خوينا مجوي أو كاما أزيت وتعدى مظالم واستفادة بكن أم استفادة ناكن
امی بنا قربانا ظالما اما وقتا ام لپی پیغمبری خدا هرن هنگی امی بگیجنا مرادا خواه هنگی وی ظالم ببنا قربانا ما ام نابنا قربانا ظالم و کافرا جبر وی ام خو ببنی خودی بگرن خودت قرآن ده بیان کریه واعتصموا بحبل الله جميعا تب هفر بوريسي خودي بگرن مرف خو بوريسي خودي بگرن مرف خلاص بده کی خو بوريسي خودي بدين اسلام عدالتك خودي شاندج محمد رسول الله عليه وسلم ام دست خباب نوي زنجيري وريسي خودي امي خلاص ببن تمام ظلم ظالمه امي خلاص ببن تكبير 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 خديت آيات جديدة وهاك بيان كريا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها كسيكو إنكار طاغوت أبكر طاغوت ايكو الجوري امري خدي رانا بن رونان الجوري امري خدي نامشن بحكمي خدي حكم ناكن بهنك حكمي دي حكم دكن او طاغوت خدي نافي واندانية طاغوت وقتا ام لبر طاغوت رابن وام ايماني بخدي بين بربي كائناتك وان حكمي حق وعادل اي خدا وبيغمبري خدايا ام خوي جاخي ام وريسي خدي بگرن ويج اف وريسي خدي قطاندن جيرتنا تجار اف وريس ناقته انساني خب وريسي خدي بگره خلاص بده جبر في انسانيت شقا شخدي دور بويا او قازيده كتيا بن ظلم وتعديده انسانا شقا ديني خدي فقريانا دستي قو آفتنا زنجيرا خدي جبن ظلم وتعدي وأزيدي تمام درد كله نخوشيا خلاص بونا جبر في رجتا خدي جمرة أبا أم رجتا خديت حقي خدا تطبيق أم لبي ريا خدي هرن أم لبي ريا پیغمبر هرن ربي ما خدا پیغمبر جمرة رهبر شاندية بشتي رسول الله احتياجيا مبتر رهبري تيتنا رهبري حق وعدالتي أوى رهبري تمام اخلاق وقنج اوه جبر في ام فقرن لبيغمبري خواه شاو اميرو الفرجفيانا عين يوصل هرجي ام دستي خبابنا زنجيرا خديم هنا جامية هنا جي قنجية جي خيري جي ريا خدي الكوبة ام لويدي بجبن ايدي خدت على خيرا ومظنك ونبخيراتنا ديسان سرشعبي مرهاتنا خدت على مكافاتا ومظنك خدي تعالى وبخبر شفاعته پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير 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 الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هون حمو بتبدأ خيراتين قال أبين دار محمد عليه الصلاة والسلام بإن شاء الله الرحمن أما شوى برز بكن أما بيجن سروك ما رهبر ما رزان ما كيا والله محمدا بالله محمدا تكبير تكبير تكبير
محمد 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 دکا بیجن خلاسیان به همراه انشالله. یام آزاد یام کیه دکا بیجن سروکی مرهبری مرزانه مکیه دکا بیجن خلاسیان رزگار یام آزاد یام کیه محمد محمد روح وجان محمد 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 دل وجان محمد 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 روح وجان محمد 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 دل وجان محمد تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد جمال رهبان دكا بيج الحكيم ما طبيب ما دكتور ما كيا دكا بيج أبينا ما محبتا ما صحبتا ما فهاجر ان شاء الله دكا بيج الحكيم ما طبيب ما دكتور ما كيا دكا بيج أبينا ما محبتا ما صحبتا ما كيا محمد محمد روح وجان محمد 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 دل وجان محمد 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 روح وجان محمد 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 دل وجان محمد تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد جمال رهبان دكا بيجن يكيتي يا براتي يا بأمة بكية دكا بيجن چاره سر يا برزگري کا في كلمة بكية دكا بيجن يكيتي يا براتي يا بأمة بكية دكا بيجن چاره سر يا برزگري کا ملت مكية محمد محمد روح وجان محمد 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 دل وجان محمد 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 روح وجان محمد 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 دل وجان محمد 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 روح وجان محمد 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 دل وجان محمد تكبير Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Peygamber aşkları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geli evin darin hürmet, vun khair hatine mevluda, nebiye pır ve kıymet. Ve hevra inşallah dengek evininden tekbir binin, başı inşallah elbet defa versin. Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Muhammed Salat selam olsun sana Ya Muhammed Ya Muhammed Canlar kurban olsun sana Ya Muhammed Ya Muhammed Umut oldun cezireye, güneş oldun Medine'ye, derman oldun her sineye, ilaç sensin ya Muhammed. Adalet seninle geldi, asr-ı saadet güzeldi, yaşlı küçük dile geldi, sana ağlar ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed Ya Muhammed Canlar kurban olsun sana ya Muhammed Ya Muhammed Doymadı alem sana yar, kısa sürdü nazlı bahar, sensiz kalan inan bir çare sensin ya Muhammed. Ehli akıl iman eder, ölümüne biat eder, yoluna can kurban eder, yolundayız ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed Ya Muhammed Canlar kurban olsun sana ya Muhammed Ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed Ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed Ya Muhammed. على سيدنا محمد الصلاة عليك الصلاة عليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Şuradan kürsüye doğru yürürken ben başka şeyleri hayal ediyordum sizlerle paylaşmak adına. Ama kürsüden çıkarken şuradan pirifanileri gördüm. Bastonu elinde, iki büklüm olmuş. Ama Muhammed'i sevda onu bu meydana taşımış. Benim söyleyeceklerimin tamamı aklımdan gitti. Ama bir şey kaldı. Bir şey. O da Muhammed'i sevda. Böyle küçük, büyük, yaşlı, genç, kadın, erkek dinlemeden meydanlara taşıyor, böyle meydanlara işte. Hep gençlerden bahsettik bazen. Hep yaşlılardan bahsettik bazen. Ama çocukları görüyorum, çocukları. O küçücük çocuklar, ellerinde bayraklar, üzerinde tertemiz elbiseleri, anneleri güzelce süslemiş, boncuk boncuk kolyeler takmış, saçlarına tokalar takmış, meydana getirmiş. Niye gelmiş? Muhammed'i sevda, Muhammed'i sevda bu işte.
Daha önce ben paylaşmıştım belki sizlerle. Ama emin olun şu anda tam yeri. Ben şu sevdayı görünce, yaşlıları görünce, gençleri görünce, çocukları görünce çocukları, emin olun Medine'ye gittim. Medine'ye. Haydi sizlerle beraber bir daha gidelim. Yer Medine. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sevdasının, kokusunun dolaştığı o sokaklarda. Efendimiz dışarıya çıkıyor. İki grup çocuk karşı karşıya durmuşlar. Saf kurmuşlar, oyun oynuyorlar. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dönüyor, bakıyor onlara, bakıyor. İzin verir misiniz çocuklar, ben de sizinle oynayayım diyeyim. Bana da izin verir misiniz? Çocuklar kanatları olsa uçacak. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlarla oyun oynayacak. Oyun ne peki? Yan taraf hedef koymuş, bu taraf hedef koymuş, ok atıyorlar. Efendimiz bir tarafa geçiyor. Haydi diyorlar ya Resulullah, at oklarını. Oklar atılıyor birer ikişer. En son sıra Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Efendimiz kendisi de oku atıyor. Karşı taraftaki çocuklara dönüyor. Haydi diyor çocuklar, şimdi sıra sizde. Siz okları atmaya başlayın. Olmaz. Bizim sıra bitti çocuklar. Sıra sizde. Olmaz. Niçin? Ya Resulullah, biz ok atmayı senin düşmanlarına atmak için öğreniyoruz. Senin olduğun tarafa biz ok atmayız. Allahu Ekber. Ben bugün çocukları görünce emin olun o çocukları hatırladım. Çocuklar nerede çocuklar? Ellerini bir kaldırsınlar, göreyim onları, göreyim. Evet, işte böyle. Siz çocuklar, siz gençler, yarın öbür gün birileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ok atarsa siz onlara ok atmaya var mısınız? Duymadım. Yahu Van'dan bu kadar mı ses çıkıyor? Var mısınız? Hay Allah sizden razı olsun. Ben de sizinle beraber varım. Konumuz ahlak ve adalet rehberi. Ahlakından örnekler vereyim. Ben söylemeyeyim. Onun düşmanı olanlar söylesin. Nasıl bir ahlaka sahip? Ona düşman olanlar itiraf edecek. Biraz sonra size örnek vereceğim. Yer Bedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orduyu kormuş, orduyu denetliyor. Yanlarına gidip geliyor. O arada gençlerden bir tanesi, ismi Sevad İbni Huzeyye, şöyle bir adım önde durmuş. Biraz sonra savaş başlayacak ya, biraz sonra cihat başlayacak ya, bir adım önde, ben hemen koşayım, ilk ben gideyim endişesi var. Efendimiz gelecek, Sevad diyecek, bir adım geriye git. Sevad bir adım geriye atacak, Resulullah Aleyhisselam turunu tamamlayacak. Geri gelecek, bakacak Sevad yine bir adım önde. Diyecek ki Sevad bir adım geriye git, safı bozma. Turunu tamamlayacak, geri gelecek. Bakacak Sevad yine önde. Elinde bir kamçısı var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biraz göbekli bir genç. Biraz göbeği var. Şöyle göbeğine dokunacak. O kamçı, elindeki kamçıyla Sevad diyecek. 3 defadır seni uyarıyorum. Safı düzel, safı bozma. Sevad diyecek ki ay ya Resulullah sen beni incittin. Hayatında adaletten zerre kadar taviz olmayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anında duracak. Hemen duracak. Ben senin karnını mı acıttım Sevad? Evet ya Resulullah. Diyecek ki al sana kamçı. Biraz sonra Bedir Savaşı başlayacak. Ey ordu komutanları, ey devlet başkanları, durun dinleyin. Ordu komutanlığı nasıl olur? Devlet başkanlığı nasıl olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenin.
Kamçıyı uzatacak Sevat'a. Sevat diyecek, hemen al, sen de o kamçıyla benim vücuduma vur. Sahabelerin kanı donuyor. Biraz sonra Bedir başlayacak. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam durmuş, haydi diyor Sevat vur. Yok diyor ya Resulullah, yok böyle olmaz. Peki nasıl olur? Sen vurduğunda benim göbeğim açıktaydı. Sen de göbeğini aç, ben senin göbeğine vuracağım. Tamam diyecek, aha da açtım, gel vur. Sevat gelecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, eğilecek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göbeğine bir tane öpücük konduracak. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Anam babam fedâke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulullah. Anam babam ve nefsim feda olsun sana ya Resulullah. Tekbir! Tekbir! Benim elim hiç sana kalkar mı ya Resulullah? Biraz sonra çıkacağım savaş meydanına. Ama bilmiyorum, belki dönerim, belki dönmem. İstedim ki dünyadan son nasibim senin vücuduna kondurduğum öpücük olsun. Subhanallah. İnsanlığın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceği çok şey var. Hayvan hakları mı diyorsunuz? Zannetmeyin sadece insanlara kucak açmış ha. Bir deve koştura koştura geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Efendimiz hemen pür dikkat dönüyor. Nerede bu devenin sahibi? Sahipleri geliyor. Buyur ya Resulullah, bu deve sizi şikayet ediyor. Ne diyor ki ya Resulullah? Diyor ki siz onun gençliğinde onun sırtına yük yüklemişsiniz. Onunla işinizi görmüşsünüz. Ama şimdi iş bitti. Onu kesmeyi düşünüyormuşsunuz. Sizi şikayet ediyor. Doğru söylüyor deve ya Resulullah diyor. Alın size 100 dirhem, 100 gümüş para, deveyi salın gitsin. Sonra dönecek deveye diyecek ki haydi yürü git, artık kimse sana dokunamayacak. Zannetmeyin birileri şimdi kalkmış hayvan haklarından bahsediyor ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en adil hayvan hakları savunucusudur da aynı zamanda. Mekke'nin fethine gidiliyor, affedersiniz ama bir köpek yavrusu yavrulamış. 10.000 kişilik orduyu durduruyor. Dur buraya, kimse gidip o köpeği rahatsız etmesin. Subhanallah. Zannetmeyin birileri savunuyor böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun, biraz önce şurada şu koltuklarda o engelli kardeşlerimi gördüm. İçim cız etti içim. Ama bir sevindim, bir sevindim. Biliyor musunuz? Zahir geldi aklıma. Keşke burada olsalardı. Eğer buralardaysa ellerini kaldırsınlar göreyim onları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini vereyim onlara. O engelli kardeşlerimize, bedensel engelli kardeşlerimize. Gelecek bir tane bedensel engelli, ismi Zahir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok seviyor onu. O çölde bir bedevi gidiyor, domates, salatalık ne yetiştirdiyse artık getiriyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a veriyor. Ya Resulullah diyor, ben şunları yetiştirdim. Bunlar en güzel, senin ağzına, senin midene layık. Sana getirdim. Ama Zahir'in bir engeli var. Yüzü benek benektir. İnsanların arasına çok girmiyor. Bedensel engelli yani. Belki birileri benimle alay eder. Belki birileri beni küçük düşürür diye çok insanların arasında katılmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözüne kestirmiş. Bir gün Medine pazarında dolaşırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görüyor onu. Arkasından yavaşça şöyle yaklaşıyor. Gözlerini şöyle kapatıyor. Zahiri kendi göğsüne dayıyor. Sonrasını Zahir anlatıyor. Gözümü kapattı ama ben kokusundan tanıdım onu. Oy oy ya Resulullah. Şu meydan var ya, şu meydan. Şu yiğitleri, şu güzelleri, şu teyzeleri, şu ablaları, şu gençleri, şu pirifanileri görüyor musun? Emin ol
emin ol her biri senin kokunla, senin hasretinle yanıp tutuşuyor. Zahir de öyle. Onu kokusundan tanıdım, kokusundan. Sırtımı iyice yasladım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. İyice yasladım. Ama tanımamazlıktan geliyorum. Gözümü kapattı, sonra seslendi. Dedi ki benim bir kölem var, satıyorum. Yok mu alan, yok mu kölemi satın alan diye pazara bağırmaya başladı. Öyle deyince benim engelli halim geldi aklıma. Döndüm Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, dedim ki ya Resulullah, sen öyle bir köle satıyorsun ki senin kölene kimse 5 para vermez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam da bu bekliyor. Şöyle bırakacak, çarşının ortasında sarılacak Zahir'e, hayır diyecek. Hayır Zahir, vallahi Allah'ın yanında da Resulünün yanında da senin değerine paha biçilmez diyecek. Tekbir! 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 Sizleri görünce Sümame geldi aklıma, Sümame. Tanır mısınız Sümame'yi bilmiyorum. Ama ben size birazcık tanıtayım, bitireyim. Biliyorum birçoğunuz şimdi hava soğuk diyor. Ama bu sevginin bir bedeli var kardeşler. Resulullah Aleyhisselam'ı seveceksen eğer bunun bedeni var. Bilal bunu o kızıl çöllerde, o koca taşların arasında, o sıcağın altında ödedi. Sizler bugün Van'ın kalesinin dibinde soğukta ödeyeceksiniz. Bu işin bir bedeni var. Ben seveyim ama elime işte ayağıma taş değmesin, öyle yok. Soğuğa da beraber katlanacağız. Sümame Yemame kralından bir tanesidir, kardeşiyle beraber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin 11. yılında ona gidecek. Çadır çadır dolaşıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sümame'nin de çadırına gidecek. Beni Hanife kabilesinden. Sümame diyecek, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olarak geldim sana. Gel iman et, gel Müslüman ol diyecek. Sümame ayağa kalkacak, kral adam. Yanında bodyguardları var, korumaları var. Çekil diyecek buradan. Ey Muhammed, bir daha sen beni Allah'a çağırırsan, sen beni Kur'an'a çağırırsan, Kureyş dinlemem, seni şuracıkta öldürürüm diyecek. Aradan yaklaşık 7-8 yıl geçecek. Medine İslam Devleti kurulacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin etrafına gözcüler gönderecek. Gözcüler bir gün 3 kişiyi getirecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyor. Şöyle başını kaldıracak, bakacak. Aha, Sümame'yi yakalamışlar, getirmişler. Devlet kurulmuş. Vay diyecek Sümame, sen ha? Ben diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki adamlarını bırakın ama Sümame'yi mescidin şu kolonuna bağlayın. Burada kalsın. Her namazdan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sümame'ye gidecek. Sümame diyecek, gel iman et, gel inat etme, gel Müslüman ol, gel sen de katıl bu kervana. Hayır diyecek, hayır diyecek, ben gelmiyorum. Her namazdan sonra gidecek ama Sümame inat etmiş. Ama gece olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mihraba geçecek. Gözlerinde yaşlar, dilinde dualar. Ya Rabbi, Ya Rabbi insanlar helaka gidiyor. Ya Rabbi insanlar cehenneme gidiyor. Ya Rabbi bana yardım et. Ya Rabbi şu insanların gönlünü İslam'a aç. Gözyaşları içerisinde sabahlara kadar dua eden bir peygamberi görüyor. Sahi diyor kendi kendine, bu adam niye ağlıyor ya? Bu adamın yüreği niçin bu insanlar için bu kadar tutuşuyor? Niye ağlıyor ki? Anlayamıyorsun Ahmet. 1 gece, 2 gece, 3 gece, 4 gece sürekli aynı tablo. Yine bir gün gelecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Sümame diyecek, gel iman et. Yok diyecek. Sümame, sen beni yakalasaydın ne yapardın? Seni öldürürdüm ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Peki ben sana ne yapayım? Eğer sen beni öldürürsen bana haksızlık etmiş olursun diyecek. Resulullah Aleyhisselam şöyle bakacak ona. Diyecek ki salın. Salın gitsin Sümame. Sümame'yi salacaklar, gidecek Sümame. Ama aradan 1 saat geçmeyecek. 1 saat geçmeyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabiyle beraber otururken Sümame uzaktan gelecek. Saçlarından sular damlıyor. Parmaklarından sular damlıyor. Belli Sümame gusül abdesti almış, öyle gelmiş. Gelecek, gelecek, gelecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tam önünde duracak. Efendimiz şöyle başını kaldırıp bakacak. Ne var Sümame diyecek. Ey Muhammed diyecek. Sana iman etmeye geldim. Seninle kardeş olmaya geldim. Allah'ın beni affettiğini senin ağzından duymaya geldim diyecek. Sahabeler anlatıyor. Diyor ki vallahi Resulullah Aleyhisselam o kadar çok sevindi ki yerden zıpladı. Elbisesi, ridası omuzlarından aşağıya düştü. Şöyle sarıldı Sümame'ye. Sümame şu cümleleri söyledi. Ya Resulullah, 1 saat önce bana söyleselerdi, dünyada en çok kimden nefret ediyorsun? Ben derdim ki Muhammed. Ama şimdi bana sorsalar, deseler ki en çok kimi seviyorsun? Ben derim ki Muhammed. İşte ben şu anda şu meydana bakınca gönülleri Muhammed sevdasıyla yanıp tutuşan sümameler görüyorum, sümameler. Tekbir! 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 Sözlerimi nihayete erdirirken şöyle bitireyim. Hani Reci ashabından Hubeyb bin Adi öldürülmek üzere götürülünce Mekke'ye, biraz sonra da onu mızraklayarak, oklayarak, kılıçlayarak, taşlayarak şehit edecekler. Şöyle dönüp etrafına bakacak. Bakacak. Gözlerini gökyüzüne dikecek. Ya Rabbi diyecek. Etrafıma bakıyorum. Etrafımda dost olan kimseyi göremiyorum. Resulüne selam göndermek istiyorum ama etrafımda bir dost yüzü yok. Ya Rabbi sen benim selamımı Resulüne ulaştır. Aynı anda Cebrail Aleyhisselam onun selamını alacak. Ta Medine'ye taşıyacak. Resulullah Aleyhisselam şöyle toplanacak. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sahabeler diyecek ki ne oldu ya Resulullah? Kardeşiniz Hubeyb'i şu anda müşrikler şehit etti. O selam gönderdi. Cebrail de onun selamını getirdi. Ya Rabbi biz Hubeyb gibi değiliz. Ama inanıyorum ki genciyle, yaşlısıyla, delikanlısıyla, kadınıyla, erkeğine şurada her kardeşimizin yüreği Muhammed sevdasıyla yanıyor. Ne olur ya Rabbi selamımızı Resulüne ulaştır. Ne olur ya Rabbi selamımızı Resulüne ulaştır. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. En emin olan Allah'a emanet ediyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim sevdanızı daim kılsın. Kıyamet günü de sizleri de bizleri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Livaul Hamd sancağının altında birleştirsin inşallah. Tekbir! 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 Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Hep beraber inşallah. Merhaba, merhaba. Can, can merhaba diyeceğiz inşallah. Yürü şekilde.
Merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa takbir. Bunu mevludate merhaba merhaba jibu mekhlate merhaba merhaba hazirin envate merhaba merhaba khairhati serçava ya Muhammed Mustafa khairhati serçava ya Muhammed Mustafa merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa Takbir! 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 هاتن عرض ملك مرحبا مرحبا لدنيا بون خلك مرحبا مرحبا كيف خوش بون انجلك مرحبا مرحبا خير هاتي سرجعبا يا محمد مصطفى خير هاتي سرجعبا يا محمد مصطفى مرحبا مرحبا can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa Takbir! Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. Şu zulümat çağında, hasretin durağında. Şu zulümat çağında, hasretin durağında. Aşkınla kavrulmuşuz, yolundayız yolunda. Aşkınla kavrulmuşuz, yolundayız yolunda. Hep beraber gül bir sesle. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Takbir! Takbir! Takbir!
safi bir beste her asırda dillerde, dillerde gönüllerde, yolundayız yolunda. Dillerde gönüllerde, yolundayız yolunda. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Evet, hep beraber inşallah Muhammed'e kısmını söyleyeceğiz. Gür bir sesle inşallah. Peygamberi Hatem ikiye, Rojroniya her derkiye, hep rehberi alem ikiye, taca beni Adem ikiye, taca beni Adem ikiye, Muhammed'e rehberime Muhammed'e rezanime Muhammed'e rehberime Muhammed'e rezanime Muhammed'e. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Vediye dine kamil ikiye, Vediye şer'a adil ikiye, Yılmumla akıl ikiye, Gula Gülistan akiye, Gula Gülistan akiye, Muhammed'e rehberime Muhammed'e rezalime Muhammed'e rehberime Muhammed'e rezanime Muhammed'e. Tekbir! Tekbir! Can Muhammed! مسكينة ربي عالم بخندن وبكلام مسكينة ربي عالم بخندن وبكلام وفي عزة وكلام درماني درد وألم جان قربان محمد Can hayran Muhammed, جان قربان محمد Can hayran Muhammed. اي محمد نعبي شكل مبسرلي وهو الكل سلامات ما بالرجل طاب مدينة من اول سلامات ما بالرجل طاب مدينة من اول Tekbir! Tekbir!
felek Mizgindane hep melek Dençuya arş-ı felek Kutçu kestin yek bir yek Azad bul kulev birek Vay can 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 kurban Muhammed Can kurban Muhammed Can hayran Muhammed Muhammed nabe şekil Mevserli ve kıvırkil Selavat mevrekil Ta Medina münevvel Selavat mevrekil Ta Medina münevvel Tekbir! 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 Hadi inşallah gür bir şekilde tarihte nice şeylere şahitlik etmiş bu kale bugün Muhammedi sevdaya şahitlik etsin inşallah. Hep beraber illallah illallah diyeceğiz. Tekbir! 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 Eşhedü imaname şiaru nişaname Bahveru peymaname her evetim davame her evetim dozame İllallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah İllallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah Tekbir! 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 Gür bir şekilde inşallah Veda Rabbime Allah Gayri bitüne illah Veda Rabbime Allah Gayri bitüne illah Azadiyame billah Canime fena fillah Canime fena fillah İllallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah İllallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah Tekbir! 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 Kitabım-ı Kur'an'e Terzi Huda Rahman'e Riya dinu jiyane Khelasi ya insane Khelasi ya insane İllallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah İllallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bu meydandaki kardeşlerimiz ve başka şekilde bize ulaştırılacak bilgi sayesinde, verilen bilgi sayesinde ulaştığımız, bildiğimiz, çekilen milyarlarca salavat, okunan hatimler, yasinler, ihlaslar, fatihalar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey bizim yüceler yücesi Rabbimiz! Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi, senden başka dualarımızı kabul edecek ve istediklerimizi verecek kimse yoktur. Bugün alemlere rahmet, Peygamber Efendimiz'i biraz daha anlamak için toplandık. Rabbimiz, diz çöktük, el açtık. Yalnız senin mağfiretine sığınıyoruz. Sana açılan ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Titreşen kalpleri, niyazda bulunan dilleri huzurundan boş çevirme ya Rab. Ey adalet kılıcıyla zalimin zulmünü kıran Allah'ım, mümin, münafık, kafir demeden dünyada herkese ilahi adaletiyle muamele eden yüce Allah'ım, adaletini yeryüzünde hakim kılacak ordularını gönder. Zalimleri kahredecek mücahitleri gönder. Adaletini tesis edecek yöneticiler gönder. Ya ilahi, iman kardeşliğini diğer bütün kardeşliklerin ve yakınlıkların üzerinde tutmayı nasip eyle. Birbirimizi sevmedikçe kesinlikle mümin olamayacağımız hakikatini kavramamızı bizlere lütfeyle. Senin için birbirimizi sevmeyi nasip eyle. Müminler olarak birbirimizle kardeş olmaktan başka bir seçeneğimizin olmadığını bizlere göster. Müminler olarak kalplerimizi birbirine ısındır. Gönüllerimizi birbirimize kaynaştır. Bize birbirimizi sevdir. Ey bizim yüce Mevlamız, bizleri elinden ve dilinden emin olanlardan eyle. Hiçbir gölgenin olmadığı o müthiş günde özel olarak gölgelendireceğin müminlerden eyle. Allah'ı veli edinenlerden eyle. Resulünü veli edinenlerden eyle. İman edenleri veli edinen ve bundan dolayı zafere ulaşan Allah'ın taraftarı olabilmeyi bizlere lütfeyle. Allah'ım, kardeşlerimiz zulüm altında feryadu figan ediyorlar. İmdat çığlıkları yükseliyor. Filistin, Irak, Suriye, Myanmar, Yemen, Doğu Türkistan, Afganistan ve daha nice kardeşlerimize yardım et. Zulüm ve esaretten kurtar. Ya Züntikam, bu mazlum, mustazaf kardeşlerimize zulmeden zalimleri kahru perişan eyle. Yetim bırakılan evlatlarımız, dul bırakılan annelerimiz, çiğnenen mukaddesatımız hürmetine gücümüzü topla, zaaflarımızı gider. Biz mazlum, mustazaf kullarına yardım et ya Rabbi. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun Allah için cezaevlerinde bulunan bütün kardeşlerimizin hürriyetini nasip eyle ya Rabbi. Bizleri bu mazlum ümmetin ağır yükünün altında ezdirme. Ümmeti Muhammed'i felaha erdir. Bizleri mahşer günü Resulullah'la beraber haşret. Rahmetinle bizlere lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım, burada toplanan, dualarımıza amin diyen kardeşlerimizi bağışla. Hastalarına şifalar ihsan eyle. Borçlulara edalar ihsan eyle. Ayaklarını sabit kıl.
Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Resulü Kibriya Efendimiz'in elinden Havz-ı Kevser'de su içir ya Rabbi. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.